Sunong kaswabon kumandati din sanan kanong misisa to kapod isuang sambayang. Rajan sorga kon sikaw dat kaswabon iti insan pakagud kapag yang payahay maya diti kay sisan dat sambayang kaswabon kon sikaw nagipiramutan dahay gisom dot sinondot atibus sa kendalanon ipanambarasan na kaswabon ng bayno. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Ya sanong kaswabon kumadati din sanan kapisanangan lagi dot tadaw kumoiso Domingo do bayno. Tadaw kohopod isuang dot tulan katuru tahun 2022 bayna na pa nga ay tuluh na pod panambarasan dati mongilo korohian do kinorohingan. Ayat na pod anuan to ko nga isuanggot Kolosi bukaiso ayat ke-6. Manta didi sayra no pod timpud iyahay no korongaw nga adiyahay o tingkod da sumambayang montok do kayo. Makiano yahay med iyo kayo na pa nga katarimod o insanan o kamilaan nagi karation di paintapot. Mongilo dot korohian da kinorohingan di osin miampay dot osinondot. Itih na po nga numan pensomoko kumadati sebagai dot molohing nagi kumati tanganak. Hinggo dot ay nore tanda hitid moidad iati no pa nga kada tokod tumingkod da manambayang da tanganak dati. Antakan na pod ila tanganak toko o ngomulok. Ito nga koro po tumbayan ako agung no pa tuhot diolo kumadati. Mangirad iati sebagai molohing teko iya ponoko tamanon teko tinanon teko pinsan nila tanganak nga agung no pa tuhot diolo. Koiloh na pemimboros haro pemurangadan diolo pemusarahan muhot no haro timpud-timpud toko anud popoiloh paparati it paguhatan diolo. Emang ko kumbala kud insan dat antakan no pedi nga inapait anak buah tanakit tabang ko gulo nga 5 ko o 6 taon. Momon sayo ko karita antakan idi. Jadi ngayon na di uruk-uruk kita nak. Nga ino po di hit kambon. Ino po di kambon idi nga. Hinggo no po nga ngon di siya igitay dat hirid. Dadamot ko momon sayo. Ngon na siya igitay. Ini apa kamuhat nunutih kam. Man kuno poilo arati ganda mantomot ulu tay ke. Ay do sanongot ini apa kamu rambutan kamu iganda korita. Ini apa kamu hatidit penuangan do waiget korita. Ina na po nga
tangki radiator. Oh, ngayon nakago igit itiso, ini apa? Inano po nga, panuangan daw waig, pamihidilat saramin da karita, panuangan di waig wifi. Oh, ngayon na igit ti bateri. Ini apa? Bateri. Ayay no did, ini apa nga? Mikukod ambanan, asubalanan kadwa kan kadaw. Mikukod apanganakan apasan, mimbulay na di ay hitan. Hingga di igitan di siyom. Ini apa? Basi. Kay giti gata, ini apa? Gata. Atau patigan do basi om gata nga hari malagi ngaran kapiyo. Nga iso no paituhot tet apangkal to kono manimbaril tanganak nga nuno. Mintong ni siya dit kakito na dit tanganak ko ragang. Teko har tadi daw. Muhot na dia. Hingga dia tadon di kulo ka. Sekira na pod inapahit tanak no nga pungaranan to kabay lalaki. Nilisandur ngaran di tanak. Paganak ko na di kago, pinungaranan no di Asiana. Kadid inili, mami, hingga di tadon di Asiana ka. Pengkuro ko manimbar ki. Ano, magitaon di tanak no. Kau basanda ti manimbar, hititian ka. Pengkukura di siya miniswang hinatian. Pengkukura miniswang hinatian, kanum kaditanak kami numang diagi. Sitok, to kono pod. Di pa simbaran. Takandat manu pa hilod to kom ay minion non si tano ko tapa no takan naman barasait yu digi nga ilo net yu dit yu hopya kosoro nga apangkal no monimbari tu hotit hingga di tadon di ko ka. Oh, hititihan nga pengkukura di hinatihan. Nuda ko simbar kasari tanganak ko muhot atiyod di. Ay simbar no nga pengkura di lumabos kakago. Amo ayay tuhot ilo not iya di apangkal manimbaret iyo ko kosoro nga gisom po dondohom aiso pohot tanak komini uhot dohod pengkukuret ay tu haro pengkukuret hinumaro it tanak teko tadi daw apangkalim manimbar tapot kapiyo nga antakandit ang mulok iati kadaw nga iyo di wo no poto kita nga uhoton. Sayra do nakagayo-gayo yolo nga miloh nagikanto dot yolo no po nga okon no di ko manguhot dia nunuti dia haro nagikantakan dot mokiano no di lod pendapat mokiano no di dia yolo dot nunukad dia dot sorow ka haro no di tuhot dot di right no po kayo ti kamon na pamusarahan haro ikantakan dot iati na po nga apa na kawaya nga borosan tao mo dag pagya pendapat o milo to kaya manahak saraw ko dit tingkatan 3 ako nagi ako dam 5 tahun 1995 ay 19 ya hopodam siam na hopodam 5
antakan po dihom ay iri ni kamun da remaja kadi dan malayo i remaja na gitomod. Jadi kanu hakuna dibukot remaja harus mengetahuinya. Tokom remaja gia nga oroh yani mengilo. Om saya rahat numan ku basawo ibu kidi remaja harus mengetahuinya. Nga tok osonong yung matiga muntok ikaw mulakan. Jadi muntok ikaw mulakan dat pakumbala mambasadit. Remaja harus mengetahuinya ihumo da ko ibu may basawo. Iditenu ay siyo iati piano kolohing nga ay say sala damay pambasa. Jesse jam piro komula. Okay, bayna na po nga ay pukul 5:50 dito no. To minagandad to kadit maraton na napupusan na maraton bacaan pemuridan. Jadi kahit pa rin impunto ka na gidi. Iri di ka kuwandat nakalambat-lambat di kaswaban di bayno. Ay, hinggaw na diri di na hawan na dito garang. Oh. Jadi saya dat ay nabasa ko bukot remaja harus mengetahuinya hari guys sinta-sinta dahiri po. On dia hom umbalo mo tiri dahara di tampalutut ang maputo ta sinta karas. Sinta gobuk paganda di tingkatan 3 nagi wah nga hari may katilang bus kasari gisong bubay na nga nakapikaruhang. Omoy nanda panguhat paingkura dia pendapatitit pasala sintad iat tokom mumbal pundod pendapat ya puan rupiah na buli ko mong modare lo di siya ino paganda hiribu kidi nga haronon do ngait sakira na pod aputut ko sinta poingka ako orahianit tandu tay kusay nga poingka iri nundet man kuno pondo pausawod manahakot ay nasihat kumadit ang putus sa sinta. Tahu-tahu iyaw nga apa kumbala misinta. Iyaw nga apa kumbala misinta, apa kumbala oputo ta sinta. Nga mantadidit ay nababasa dim tok komilon bagian mo boros mo. Tok haron day ko boros at bulih ko no hoy kadit tong tambalo tom ay kumbala ko purimandi di ulod opurimanan. Misuay tiga kapit opurimanandit oputo tidim isa sorohon tomon. Man pa isorohon tomodom o gumu tomodib ay milata ka poborosan nga suway tigarid kawaya kapiohoy. Ay mangko. Yo kayo to it o basa mamuto tom na puto ta sinta di laid. O gumu kamilaan dati hali piat iati no po nga pakanta nakawaya da kanta kanidi nga right no po kamanahakot ay pendapat susunod nasihat ibilin o miloh to kay nga sayra no po di sumuni itanganak dati sumukod iri no po di nga asili kadawd iso kanta kandit apang kalid isuang na kaposyon. Hali piad ay kumayan natin o gumu ipangalaman to ko sebagai mulohing ikaman natulundot nakapagulun nakakanda tusi nakapagulun nakakanda silaon nga okon ko o insana nitiralan ko po siya dati magiagal o miagal hindi awayan ni tanganak. Iati nasusuhto ko dit tahun 60-an, 70-an, bahkan mungkin hari 50-an.
nga itang anak dati nasusu na didit 90-an, tahun 2000 han. Ino pa di awayan dati nga amo mo giagal. Iati sinumukod. Tengkuro. Tingkatan 1 no nga sangilang goy monsud dilo bawang ki. Bayno apa kasikul nga to kailo no di nga komendat dia tiada santut kage. Dia tiada seluar dalam kan. Tu tangana ko bayno apa kasikul nga harono nogot. Nogot kagaya di Bollywood ti santut. Iati no po hopodom 2 tahun, hopodom 3 tahun sangilang goy monsud dilo bawang. Jadi ino po hit kepiagalan da iati ila tanghanak dati sumukod nga kapinsado i awayaan dilo da sumukod nga haro no piswayan dat ay ngono piagalo dat kumadati i korohian pomomoinan kambawa dilo akon kumiagal dati iati no po dilay dong ay bolian dat ay pomomoinan gi tunion onsa yan sendiri tangkisus miagal tangkisus onsa yon takoy karita-karita onsa yon bayno no pohom bolyon no kokoyoon no nga mamanaw ikarita remote amo nando mo gidu antakan dati ay sa handphone bayno haro tok mumbalon dit itanakod kailo katiati ka nuno kangkum man siya borsod pengkamoti may dagya saritawom nununo kaun iho nga ay magakuno tidak akun kala iga bolio iga ki haro hilo TikTok katiati TikTok pa nga kuy opogot mo intong iyo di pa kuno po iyo di pa maki nga ay no ko pio hatus piatus sa tanudon no komunda TikTok indod ako ni mati ko otopot ngairi it unsay nawo kon ay mandaw pakita na sumono kuno pa nga ako ima kailad tapot ko pio nga topat ti bagarit di bagi ako ni ko milong nga dati ko tumbayaan jadi i kamoyon dat seran pongan po insomokod isuang ko pagyong bolutan nga pagyong bolutan dati pagyong bolutan letangan na kabay na magiagal iati na po ay say ko mo numimpanaw dong tuwong nilay sumodop no po iwalay no tanganak po bay no tok haro pati kamoyon dat kita melipak dulu kah santai dulu kah diodi jadi mantadet kapurimanan da iati no potim okon ko tulun dit oilan ngai harohit adati elaan hare kolomokon dati nunuh nang kudihit patut teman dati pondaro ompo buruo saira do kapuriman tokod ay ogumot oilan dati kanupod hiti nunudi apatut dati poboroson kumadelo saira rumikot tilo kumadati manguhot da paingkuroh nangkud minsingilo mongilo da nunu korohian da kinorohingan kumadiolo harana poy tanak tokod muhot tot nunu madi korohian da kinorohingan kumadohot ti kanu ko muhot diam nunu simbarno okon pondot antakandot sokin sokisio kecewa isio muhot nunda dia nu madi ko pio korohian da kinorohingan dohot tid
man ku pawon sayo ka. Nam kada borosan ilet tanganak dati iati piad. Iyo ho piya nga gisam modenda nga muhatu hata kudat nunu makapiyo korohian na kinorohingandet paindalanan kuti kaginawa ko. Nunu makapiyo rencana kinorohingandet umadoho iti ka. Iho nga hari tuhat kuti di. Dahulu na gindan haratulun na may uhot dia nunu madi rencana korohian na kinorohingan kumadohot ti ka. Muhati tanak nu dia nasukod na di siyo nu panimbar toko. Tumanud na papagangatan di Rasul Paulus sa hitid Kolosi bukay sa ayat kasiyam nga ihati na pohom man toko na yolo igitay isuang dat sambayang. Ay so namo ti pasunduran toko ti. O iyo toko na pod toko kaylo dat nunuhot abantalan nunu oruban nunu timpud orikot. Iyo nga ako'y kaylo. Iyo kayo nga ay kaylo. Momolih to kono barang kahilod kada Pakistan. Tahan kay ni kanumuhot no kasyo. Tahan sampai rusak lah kasyo gitu. Tahan sampai rusak. Ay lanam sayray arag. Tino po tayo ko suab dino. Tayo ko minggud orikot nga inapit tatap ilan nga tahan sampai rusak. Muhot nun tatanganak kumadatid nu madihot rencana kinorohingan kumadohot ti ka. Iyati nga ay ko ilo. Nga may na dati igitad isu ang sambayang om pagangatan na po diti nga secara spesifik roito nom nuno. Sakiran isu ang sambayang common pagalot ay spesifik umum kan pala nga miagala di sumambayang tokod anuan ni kesehatan kah nga sakira na pod man toko it osarisid it ngayon on toko it tamodon kopyo omreton nagya tuk orwalan ako mo tidugal ka. Orwal didugal ko ka. Irni ko mundat specific. Jadi itanganak dati nga mana dati paid roiton itamodon dot nuno. May dad ino pohit kamilaan kapailan da kinorohingan nga otorimo dati. Ina pa'y kamuyan di Rasul Paulus sa hiti nga ay karait dot ay nunuhi mantad da kinorohingan. Okon ko it miagali kapamuhandaman dat tulun na kubasan. Hinggo dat ina pahit oray tanidi nga karait dat kamilaan nagi kailaan datid right ko boros sa kinorohingan. Sira makianuh dat ay pamusarahan ni tanganak kumadati milo kanta dati manuruhangay mo boros alan sana ko kaylo kuda denunuhit apatut ko pawonsoyon ka. Ampain ka nagi kumadati sakira na pod iyati kaylo nunuhi bubos sa tasanong montok diolo isuang dat insana no kantakan. Hali piad ino pa'y paguhatan na ko po siya ni di nga apangkal nga kanuh toko dat kaylo kaarubahan dati nunuhot kantakan di milo dati pendalanon sayrad igitan dati isuang sambayang moin iolo iyati nga orongod tokod miampaid kami korohian da kinorohingan moidah dat
iati na pohom itanganak nga kanud magindalan na koposyon miyampay dat ay kaisisan isuang dat ngaran da kinarahingan dadamot ta ila na po murumikot o mangilo dan nunu karahian da kinarahingan. Doho na pod ay pamusarahan dahiti nga sayra na po muhot itanak dat nunu madi kapiyot karahian da kinarahingan dohot ti ka. Nga iri na po nga iso o tuhot iso paguhatan di po kitad ina po itanakin di nga o somok ko kumah kinarahingan. Nahak nu dat o somok kumah kinarahingan. Alam ba, ti mo titi tanganak ko muhot at tiyod di. Iyati mangko nga ay muhot. Nga sakira na pod muhot takod nunu makapiyo karahian da kinarahingan dohot ti ka. Nga bagi na pod dohom papakitad iya na po nga asomok asatiya kano kumakin karahingan. Tumangiloh ko. Karahian ko mangilod nu karahian da kinarahingan kumandia. Ino pa di borasat aniba dahiti nga sayra na po sumambayang toko montokot ay suang walay dati miyampay tamodan na mangilod nunu karahian da kinarahingan nga papakitad iyati na po dadamot toko sumambayang moit iyolo na po nga haro kamilaan da mangilo da nunu nang kuit ralan da pilion diolod itong sonong popowonsoy da kantakan ditong sonong. Nagi pentopot. Mangilo da karahian da kinarahingan na po nga isoot ponsusuni nagi kamilaan dit awayaan dati miyampay kinarahingan. Nunu nang kuit ay labid aponting kahiti nga man toko sambayangay tanganak dati magano toko timpu dat halipiat aniba sumambayang montok diolo tay ko montok tulun-tulun di kalisihan dati karuhang toko tanganak dati mila nagi tambalut dati moit ilo kadaw nga kanu demongilo kamilaan karahian da kinarahingan ailan dati kinarahingan na manahak nunu na po'y kamilaan nagi tindalanon na rohani isuanggat kaposyon damanikid tulun painsuang na tanganak karuhang tambalot dati. Iho na po dit insa na kunagid sinumambayanggot na roy tanongaran. Suway mo ti kapirit o roy tanongaran nun isuang sambayang tano obas. Antakan na po di nga duo na ginahupod taon ko. Jadi haro di ti sangulo na tambalot antakan na po dim kabaktian pertengahan minggu. Kay ipelajaran doa kelompok. Sara dua-dua tay kahar na po kalombutok nga harat iso indo hatalu tulun. Jadi misolih matigan dari sumambayang. Sambayang pahit tambalut. Kadisya dihom sumambayang ako mantak iti tambalut ko tampinay libit kasi nga iodit susu ay kapurimanan kaangis-angis ko nga iyo di kukut-kukutan na ginawod oroyan susu ay kapurimanan mo donoreta ng ngaran. Hiri na di dat haro kapurimanan da sayra na pod oreta ng ngaranod sambayangan nga miyagalid dit purimananod misuay na di kaubasan mo misuay di doa umum gitu. Jadi isuanggot sambayang dati muntok ke keluarga orikatan no pohom roiton no pongaran
iya hay no po sumbayang tu talu no gya tulu no reton kuno. Piahin ni tiso so piduduo sumambayang pamiampay di tanak reton no gyay molohing tu popohon dom bisio dot piahin no nga retan to koy empoing ka na gid ya komi karuhang reton ni karuhang reton ni tanganak. Popo kita hara kasare kahandaman dati om manuh tokod kinaruhangan dati ahli keluarga da suai nga oroitan tokod isuang na sambayang. Ino po hi kompuong kape dati lo nga ila sumambayang. Tok araraw nundo nga hinggo po di kasambayang. Kau pitogod no mitogod nga sumambayang nga edit ano milo. Paingkura ko pa sumambayang kakalaso ginawa. Harno po konto pon dati right ko ila sumambayang. Tu ilo kadaw nga iso nagiot ay pawayaan dati sumuko kumakin orahingan o tumbayaan to ko dat irogon kadaw nga monotos no dat may pagantob dati may dat ada haro timpu to ko popohrikot dat tinimungan keluarga dati montokot kinorohingan. Ada haro timpu dati dat mengigit to keluarga dati isu bayang. Jadi miagali loot tomodon iti sambayang moy dat koiloh tokod nunu korohian da kinorohingan montok dati montok koruhang tanganak may tokod no igitad isuang da sambayang tu ilo na ikanuh dat ay monguhup dati da nunuh nangkuot tomodon da kinorohingan da popoilo isuang na kaposian dati. Nununo pa abantalan dati nga may na dati pinsamo ka kumakin orohingan gisam mo ano to kad monalibamban nununo pohot kaboling kahangan isuang dat karikatan dati maya da sambayang kumakin orohingan. Pahitian to kanati panambarasan dat sabon bay no konsikaw dat pinakinangahan dati da sana. Haroson dihon no gitang balut Yesus kasasari korong ay soko iwa sinunod kadang katong Yesus kasasarihon. Kanong misi sa tokod isuang samayang kinarahingan o sundo isuang kerjaan sorga kung sikaw dat kaswabon diti insan pakagud non sub no yahay dot aparagat te isuang gat sambayang igitan dahay keluarga dahay karuhang tanganak nagi kaumbalutan sera dat ay rumikat yahay kumadia maya da sambayang timpu da bayno yahay sebagai dumolahing nga gumuot ay kantakan nagi pisuayan lebih pun damontok kila tanganak pisuayan da tindalanan da kaposyon nga anwe na he kamilaan gisam mamilahet tu maguang got kogoyon diolo mila yahay dat sumimbarat paguhatan diolo dat sontob na po di pisuayan dat awayaan kung sikaw Tuhan mantadot kaparagatan no montok ngaid nuno na pahit tindalanan na kaposyon lebih pun do montok kot ay kantakan di tawayaan dat ang tanganak may nala uhupay da tumuguang may ada lo katangkid da isuang gat katumbayaan kaisisan kumadia.
Kung sikaw nagitindalanon ko po siya nahidat adaw do bayno hingga na pori ko tandahay nga hino ko dot ngiyam pa dahay atibus at tindalanan ko insado eheman tadat nuno pohot ko baling kahangan. Tinasambayang dahay iswang rantuhan Yesus. Amen. Bah, hino ko po kapiruba tako dot kaswabon da swab.